MC wa kuorotwa rungu rwa kiama kia Abbas Mwenda Kirinya na ugite kamiti ugima mbungeni ya kaunti ya Meru ni bati kuthuja rwangi rugima kaunti ne unionto kuri na mantu jategwe kwa werune bobone kumania na mateta ja muingi magita kwa mwagita tawagi bwandawa ndene ya masibitari amwe na Kinyatu ngatiriba kung'ana onde obisi yangabana ethiretwe kirikithia ni bagitete bwa kung'ana kwerekania rwangi ruru rwa utungata. Kevin Kimathi katumenyithie onde ministry ya ugima mwiri ya kaunti ya Meru Rumeri Mathina Kathumba mwanka kinyakiri arigitani riure ni MC wa kolotwa mbungeni ya kaunti ya Meru Kirinya Mwenda na kuria thirikari na burusu kuna ministry ya rungura thirikari ya kaunti ya Meru ni ontobura itita buru botiagirite ikiko nindi tuthiria gintu kiwitwa auditing ya healthcare system wetu Meru ikariatea nonto koibonya bakwire bari service ine bata replaced ko babutere ngwe bata replaced koibonya bayoketie leave tia standard leave bata thirwa in kind of replacement so igwithira we na a lot of pressure ke bara already by ke service so there is a lot of urgency need ekudithia auditing ya health sector yetu Meru machivitari tumenye department mwanya specialist bana baikuo in deficit bana tu nabo kenda nyara tukuthithia budgeting cycles cietu tuka budget tu nabo akirine na itumikia we kunyile ministry yusunku no buru Kinyamara kinyakire kinyilite ashe mature ne masibitari ne rekana na aritani bible. I'm speaking about the public hospital teko ariria manto private hospital ni ndiraria manto public hospitals ondo icho mumiru akugitwa ugoti aka fund na weta naro kethira number 1 itho te dawa kana wethira te dawa still renge specialist urabati utritu tewe because they are not enough so kindu kira tubati kwa priority mbere ni ugima bo mwiri bo antu betu ba Meru because nyamu chonko wa your health is your wealth kana ugima bo kubo mwiri ibu otonga number 1 bo boku arerende ukethira batu ebira tukwambe che nyinge ni kunyowa chai kwanto barabara ofisine kintu kiwitwa catering na hospitality gavana kwa priority ke number 1 atia health sector mkulu Kirinya na uritia gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza kureka kwiwatia mpatho ciobo bele burukire kuguna karibambe utigania West na Kirinya umite ya buria kukwirikana ntere oiu ke otwaro gavana na barabara antu bambe they are very hardworking umenye bongwa bakaomba kuirimira bakaomba guturi into biotho kone na baombe kuona mbecha so in a nutshell kankuira gavana wetu Meru ono ntuntumbo access ni ankuire manto yake thiro tero ankuire through media nkuire tafadhali ina mambeo antu betu bakare thina na excuse etikirinya Mwenda au ukosoa ina mambeo na ya kuumba kwa address to thina tu teething problems tu kidogo gavana wetu unte na thina ni na nya watu ikathate uwe kuina mambeo iko watuma tukarenthi na uwe ndi ready mbita tukarenthi na uwe strictly twariria mathina ya mbeu kethira kuterwo nontu ndonere antu bakitheta bakiwa uwe wiri akwina mambeu nontu Kirinya na kurwa nambu na uwe unteru ya uwe gavana angukosoa kenda thirikari yumba kuithira kithithakia mantu yara mwananchi wengwa akugunika directly. Nkiripotera Weru TV mbeta wa Kevin Kimathi.